Itina watongo ikuma Kitui na lame ukwata mbao serikali ya Kenya Kwanza kutanga sakunyai chama kilima mavalua maithe kakwi enenthi yuvisi wa kutetea aki sia mwenenthi Kitui ni wenda tongo ya suku ikithekana ni manengane mavalua su kwi enenthi ala mailete kumana na makwani maingi mauvenani waitheka kukosi wa muno kaunti ni su ya Kitui. Onesmus Chalo na Maovo Evindani atongo yalame ukwata mbao serikali ya Kenya Kwanza Kitui matangasite kunyai chama kilima mavalua maithe kakwi enenthi kaunti ya Kitui yuvisi wa kutetea aki sia enenthi Kitui ni wenda mavalua asu menya ichwa kunikili kukonya alame unengo wekwe kumana na uvenani withe kolo kusi tova Kitui kila nona kwa senika taito isu ni kunikilwa neza oyu kwa ground anu maituma land commission kwa minoza aba maenda ground wa manondo koili nigo dai ground yeti kwithia kana kwena makwani minge byo anu mamena nie ni tusi eti kumbinge byo nono nyunda mbinge kunenga no kandete ete yawe yolusani ataito nditi wanengwa ne taito ataito uzu anenge tiwe mwene kitheka ji beola mwene otu wabo kumatena na myaka mbiwa miongo nana na mundu uzu ama thigyo na o butuo ubwo mundu uzu ngabe no kitheka ju na ndana ezo sabwa na kana akiwa no anengwa kwani ni atsinda ataito echoka ya mundu ngi uriro isu ni witha we usio ijambo chunguzwa neza. Isaac Mutinda wa kutetea haki sia enenthi iweta kana kumana ripoti the kilivi kita ofisini wake peandu mabenetu itheka cio cia vinya kumana na ukwati wa munini na vai mundu waile kunengwa kitheka cha mundu cha vinya ni serikali itahatite uguo na thaito itanengana wetha kwi ucio ugitha ndeitha no cia somwa na etha na malalamiko machamba kwetu kisu nigutha ila unengana thaito ite pena malalamiko lazima yo kwati tu yo kwati mena na ugitha megwa na banini no ithire yoni ite twasinda na thaito ya nengono no uzo serikali ikatsobya commission nyingi ya kuchunguza neza onite twita na mbonengwa kare ro izinenga nondo kwa ilete kana very ni genuine kwa mundu logo nengo mundu kondo luzani sinu nzi alio kilebyo ubira taito ya bala wekala ni kwa ya mundu ngi na twina gezi zia muthembo uzu bisini no bila tati ya mundu ba otuana ya tobya tya ivi ona ikwani ya minister ya asila teje kwa neto zila na tanga tya yarishwa atira teza kwethia ya zilo mwakonge na hapo na ndeti zamba kati ya waweza kuda onandia amba kuthikotini ndikwata mathangu kana kwata usungu unduzu ngavelle na ni late ndiamba kwa apply court muvya withe kawendeka witumbire mavalua asu kwikithia alame ukwata mavalua asu ni mamailite ki aki na mavalua asu maikanengwa kwi andu mavenanite itheka cha vinya nondo kini kwete muisya misiini ila ndona kwasya ni kana ni machunguze makwanya asu nesa nethe kwanda kwelwa na atwae kwa munene wake kana kwa county commission kwa deputy county commissioner kutekwika kindu withe ni wakindu lakini wayambeza no ingiane siandu na atike kwa nivogo kibeti kina abu makobi kina abalugwa nundwa kitheka chaithe musei na jabo makobi jabalugwa wethe achibo muno asaiti na andu azuma bwa kibeti kiu na kiyena kindu ikwani na kinanga nwene thani na ithiru na wethe kibeti ju kitete abala itho thikitwe na ake mundu ngi asenwa atewe na atewe ni mundu ngi ndari wanithe andena mathangu maithe kuma kwa dazu ni mailo chunguza neza ukithia ni machibu ni matete andu amo matena mbesa no kitha ni matete andu amo beno na nunu no meze mundu no meze andu neza ni maile kwa masilo wakati Televote ya Mlingwa Movo Mutongo TV Neto Onesmus Chalo.